Baldomero gana uno. No mires, no mires. Vale. Joan Antoni Cerdà. Bien! Ai, el Villarut? Sí, Garren un grapat. Garren un grapat. Què passa de 0? 10. Mestre, a la Cullera. Àlex Torres. Lola Ledesma. No le gama ningú. Maimen. Lucas Ramón. Sara Pérez. Jesús Navarro. Joan Vicent Pérez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Espera. Els dos que estan cap a la verda no se veuen? Y Mari Carmen Pons de la Concepción y José Francisco Garrigós. Ya está. Vale. Los 10 CDs.